apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pala agreeing dita, Arturo lakay. Nabanugak. Saan ka ngagtrabaho ita? Madamdaman to na. Anya, agalas 9 iti agsapa, Arturo. Nasa gidatap no, panagmimerienda. Inton makadano na iti pagtrabaho ak. Di ka kanimabain akanayon ka maladaw. Inton kwan agreklamo dagiti padam at trabahador. Saan? Kabutang dakdagi jay. Samay sa. Awan ni boss ita. Iso sigurado adinan tumaamuan na naladawak. Anya? Sa di no manindayan day jay Arturo Ricaw. Jak amo Alas 9 nga mawampay. Amangan no maladaw man tata. Kanayo na maladaw. Igagagaranan sa. Uno saan? Amangan no the emergency na. Emergency? Apay naldaw nga the emergency na. Day tati di tayo mau tata. Urayin tayo latan Isunto tiyag palawag. Awan lati boss. Sana masapang umay. Sala nagagayt na muna makitkita ni Madam Teraramidin na. Apay nga itakalaing Manong Arturo. Ada ka di parikot, Rico. Awan Manong. Ibaga mo, noon niya dita. Sapsapulin na kay tayo ni Tata Kulas. Apay ka no? Naladaw ka kanungamin asimret. Basol ko nga raw. Masapsapa nga umay nga trabaho. Nagadukot a reklamo day tala kayon. Ay mga nagmerienda kayo? Kasangsangput mo lang. Merienda man na, tibir-biro ka Manong. Saan kami pa nagmerienda? Tawan pa alas 10. Kunakon kat. Dito iti nakaidulinan ti merienda na Agmerienda pa sakbay nga agtrabaho akar. Flavored pandesal ko naman. Agmerienda ka matan Manong Arturo. Saan ka kadi anangan sakbay ngay may ka? Makala ka kidi ti merienda. Tag-merienda ta pa, Rico. Amangan no agungot dagiti pada ta atrabahador. Ito niya aga pong agungot da. Kit mabisin nga ro da tao. Kasano, no kabayatan ti pa nagtrabaho. Kit matalimu daw. Sikala tag-merienda. Saan pa imot apa nagmimerienda? Amangan no da maibagada. Apay, isuda aya tipos ditoy. Umay kayaw, kakadwa! Tag-merienda tayaw! What? Apay ngay. Naksayan mo iti may sa supot ti tinapay. Asino ka na kayo tinakala iti may sa supot at tinapay? Siya, apay na pari ko, tata. Ay nawaw, agasam man. Ada ka di pari ko, nagmerienda da tao. Mabis-bisinak ngamin. Iso ngay muna ako na nagmerienda itay. Ang moment nga do tayo nagmerienda. Apay akindan mo, ti may sasupot a pandisal. Mabisinak nga road. Nagbag kumamay no mo ngay batyan ti pada matrabahador. Saan na ka nimlatanon niya ti makitam? 5 asupot lang ang tinagbatay. Kininakan ado tayaw. Kaya tagmerienda kay ngamin na. May sabalkot ti kindan mau. Kaya mano kami pa saan ang nagmerienda. Sa dino ti papa na Manong Arturo. Katagawid ako na, Rico. Anya? Katno alas 3 pa lang. Dismiss mo ti bagbagim. Sumurot ka giti kanyak tagawitan. Ibati mo day tapala. Sana mabalin Manong. Alas 8 gingat alas 5 ti schedule ti trabaho. Saan 9:30 to 3 p.m. Apay, di ka nabanog. Kabalam ka di pa trabaho.
Tanong siya nabannog akon. Kasano na umay ni boss? Ang mga nung dumagas tumanan. Saan ka nung nga umay ita? Tada na patag-alakad na ijiili. Apay nakasari tayo, mano? Saan? Gamisoti ko na timay sa akatrabahuan tayo. Anya? Agbati kayo, no? Diyo kayo, agawid. Tanong siya? Agawid akidi. Ay nawaw, nasapa kamot manen anagawid, Arturo. 3:30 pa ilaang mat, iti malam. Apay dakas? Anya? Adayamot kasta makipurdiya. Kada! Siya ngay! Ay na, Arturo, aya. Addan tula agreklamo akatrabahwam. Asino ko kabuteng dak dagijay. Uray nila kay kulas akalugaran tayo. Mabuteng. Na, kunamlan asino kamot iti pagtrabahwam. Ayawan lat amok no kasta ti ugaling. Sumardeng ka man. Doon na bannog ka. Aginana ka. Saan asyak ti pangipapasam iti bannog mo? Tanabannugak mo. Di yung matimpakpakamaw. Nga umay kayo gayam dito construction site, ma'am. Di baga sa klaang kulas. Tiyak mat makita ni Arturo. Nagtrabaho ka dita? Ay, iwan. Ang nagawid iti alas 3. Ay nawaw. Alas 3, kunam. Well, ma'am. Amo na laang nga awanak. Nagawid kit din. Undertime mat ti trabaho na. Ay, kinapuno na. Nabayagay nakasta ti aramid na, ma'am. Tunggalam mo na nga awan kayaw. Maladaw nga umay. Sa itun ko ang nagsapa nga agawid. Anya? Eh, saan laday ta? Isupay ka ti makad, ado iti merienda kan makan. Eh, jak ko may baga kada kayo ng nalabasain. Eh, di kam lagtag-tagari akatrabahuan na. Kas jay mo tentararamidan na, ma'am. Apay nga italaang nga ibagam, kulas. Insapsapam ko tapno saan ana sa isayang ti kwartak iti kasken ko ana asa doon. Anya te unam Rico? Di magas ni Ma'am Tere ti construction site? Uwan manong, sapsapulin na ka. Anya nga itim bagayo? Diyak amo sana siyak ti nakasarita na. Anya nga iti kunana iti awanak. Diyak nga rodam mo, tadatatakulas mo ti kinasarita na. No kosta, ama nagipulong tayo dyan alakay. Saan lang mo't anitatakulas ti kinasarita na manong? Pati dagiti daduma ang katrabahuan tayo. Apay di na kainawagan? Awan mat. Nabilang man tawagan nak. Amo ko na dagos no sino tinagipulong ken ko na. Kas na kunakon manaw. Saan lang initatakulas ti kinasarita na. Adu pay akakadwa tayo at ti kinasarita na. Ngem jak na ngeg tinagsaritaan da. Naimbag man tanasapa ka nga imay Arturo. Ay, naimbag abigat mo, Ma'am Tere. Tangdan mo para itabulan. Ay, wow. Nagsapa mo tin, ma'am. Maudin day ta asweldom. Anya? Diyak kaya ti trabahador asadot. Ay. Ammom day ta. Saan ako asadot, ma'am? Pasensya kan. Ngam talaga nakapagdesisyon akon Arturo. Sayang laang ti susweldom no di mo matsaya atan ti trabahom. No di mo kayat ti agtrabaho. Saan ka kuman na nakisarita kanya? Ay, pangasyo, ma'am. Di oramidin ti kasta, No awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ay nawaw, apay mat akugkug taram talata ti sardinas asindam itay, Arturo. Ay na, talaga nga damadanog ko no kastoy. Apay, anyat na pasama. Kasano? Adamanan sip-sip iti construction na pagtrab-trabahwak. Inikatnak ni Ma'am Tere. Ay kat anya pay nga rod ngay, kasta talaga ti ganabon dagiti sadot, adidaan mo ti agnakam. Ay, agsagana na dyan alakay kulas. Ay di kag pabasol, taday ta kinasadot mo ti gapuanan ti amin. Gapo iti kinasadot mo, kanayon ka amaikat iti pagtrab-trabahwam.
Ay na, nukasta kalaakanayon ay awanlat amukon Arturo. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan tayo. Gusto ka di tinadamag ko, Mari Menggay? Inikat ni Madam Terry ni Pari Arturo? Wan mare, kasanuma ngamin, maladaw asumrag. Enton kwan, masapa manan nga agawid. Anya? Ay mare, bantayam tumankit din ni Tata Kulas. San abalit, asidag ti balayda. Apay ko, ma? Amangan no darupan ni Arturo di tabalayda. Iso ngamin ti atapon na nagpulong iti busda. Tagpabasol pa iti sabale? Hey, jak amuno anya ti kapanunutan ti asawak mare. Talaga siguro akas jaynan. Namin anon akas ta tinapasamak. Ngam di mo lag na nakamang. Ada talaga ti tao akasta, Mare. Agam di ka mapukawan itinamnama. Addan tulad ta pagbaliwan ni Arturo nga asawam. Rungwal ka man dita, Tata Kulas! Wow! Ay, makauray ka, Arturo! Lukatam ti gate! Ay, wrong house ka, Mike, Arturo! Sikat tinagipulong ko ni Ma'am Tere niya. Apay, anya taramidem no siyak. Ay, ilibak mo? Lukatam ti gate, tagsarita ta itinalapat. Awat ti rumba nga pagsaritaan ta. Agawid kan. Madamatin anak. Amaw makawawid ko lang. Takrot ka lakay. Nabanugak. Awan oras ko makiapakan ka. Kastagayam ha. Ti ko nam siguro. Jack kabaylan nga ulyan ti gate yun ha. Andakin ka. Ngim no mampay ta makagat na ka ti asaw ka ka. Basol munton. Ta trespassing ka. Anyo. Hello, Mare Gloria. Imawag ka mat. Ay na, Mare. Agawaam ti umay ditoy. Adda ti asawam ditoy. Agis iskandalo manen. Nukas ta? Di ta tinagturungan day tang Arturo. Wen, Mare. Agawaam tani. Kasla umuli itigit da manong kulas. Ay talaga amang ibabain day ta tao. Ala, umay kan, Mare. Un Mare, umaya kon. Takrot ka gaya na talaga lakay. Arturo! Aba, simurot ka dito, bakit? Di ka kadimabain iti kastang aramidam Anya kumaga po ngay. Adala pagsaritaan may. Di nakbog kawan akas na. Di ka mabutang at anod ti umay ditoy, Kayat mo ti maipabarangay, Ta sino ti mga ipabarangay kanyat? Dayta, alakay kulas. Ay no, talaga ang maibusan ti pasensya kan ka, Arturo. Anay ko. Di lapayag ko, bakit? Anay. Agawtan! Agawa ang timag na. Anay, ibat ang laro ti lapayag ko, Anay ko. Kita man, ay. Nagano na kiti tawa, makakit-kita ka na ta. Mabain ka, nang di mo ibain ti kastangar aramidam. Anay ko. Anay. Saan ka di nga imbagakan ka? Adi mo urayon ang makapung tuta. Anay ko. Agawa ang timag na. Anay. Anya ti planom ita. Naikat ka manen iti trabahom, gapo iti kinasadot mo. Tidakas na pa'y, napan ka nagiskandalo iti ayan ni Tata Kulas. Sana na maulit, bakit? Saanan ang maulit tarupam? Promise. Anya nga taramidam? Agsingsingpait kan gagagait. Diya ko nagsadsadot. Anya pa ay? Dapay aya. Mapan ka iti ayan da Tata Kulas. Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Anya? Di mo kayat? Ay, wen. No kaya't makit mapantay tamo lahat. Ay saan? Enton bigat, ta sigurado anapudot pa iti ulo ni Tata Kulas kan ka. Anya tiraramidem de kay balay. Ada trabaho inton madamdama. Ay, iso na sapak ngay may. Ta amok na masapa kayo ang mapanagtrabaho tata. Ibaga mo nunya kaya mo ay baga. Pasensya kayo no, nagiskandalo ak idi kalman tata.
Nasakit nga mina talaga tinakam ka. Kanya ko mamoy ti pagsakitan tinakam mo ngay kanya. Dahita nga ron. Basol ko, no apay anay katak iti trabaho. Da kayo nga min, ti pabasulag. Naimbag ta, aklo na milabidot mo si ka Arturo raw. Uwan tata, nagrigat gayam. Narigat no sadot ka. May kat ka iti trabaho. Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot, no di mo kayat ti maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.